Caranya kita perlukan kentang. Kentang siap sedia bang. Kentang ni perlu direbus. Rebus sampai empuk, kemudian korang lenyek-lenyekkan dia. Sekejap bang, seminit bang. Nak rebus. Blub, 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 blub. Saya guna dalam 2 cawan kentang. Maknanya dah hancur kentang tu dapat 2 cawan. Siap rebus. Kemudian masukkan 1 cawan tepung jagung, Tepung jagung secawan. sedikit garam, sedikit lada hitam. Sikit garam, sikit lada hitam. Korang gaul-gaulkan ni sampailah dia sekata semua. Kita ambil piping bag dan masukkan kita punya adunan kentang tadi. Ambil piping bag, masukkan kentang tadi. Lepas tu kita boleh pipe dekat minyak yang panas. Pipe ni kena slow-slow. Kemai laju saya pipe tadi bang. Kadang-kadang kalau kita pipe ni hangus, orang buat saya lagi ulang beberapa kali. Bang, ya bang. Dia cepat tukar warna. Saya angkat dulu bang. Kang hangit. Tada. Siap long fries. Macam-macam warna ada. Crispy. Cuba taste rasa sikit. Sedap tak? Lemak. Jadi bang, fries panjang. Luar crunchy, dalam lembut. Dia macam ada tekstur bergedil sikit. Tapi bukan. Sedap bang. 90/10. Okay guys, jumpa lagi.